Imphal East District in Nomaising Reserve Forest area illegal on Sajilama Primary School ama yauna yum humudra manga state amasung Central Forces sing sinaduna takthokre. Yum kay takthokrab amadi amang atathokrab singi resettle taunaba thabak laingak na thorang paikhat kani haina Forest and Environment Minister Thanawjan Syamkumar Phongdokre. Central Pension Scheme Makada, Always Pension da Pangliba Senfamasi, Hengatanaba Central Ministry the Taxingani Haina, Union Minister Ramdas Athawal and Hairi. Amasung Amit Saha Imphal Board Koma Laknamanati, Lamdamasigi, Politics Amasung Election Culture da, Ahong Mama Purthabagi Panamda, Laki Bani Haina, BJP, Madhya Pradesh na Sengorakli. Mayam Krumzari Adam Nembiribasi Impact News ni ay takalamam siam kanen hauzik pungza si pawagi maraba pausing yam the pizari. Imphal East District Manung Sanalaiba Ketragaw Assembly Constituency Manung Laiba Nomaising Reserve Forest Area gi Manung Sanba Mafamda illegal oina pata tasunduna laiba primary school ama yauna yum humdra mari ngasi ayog pung tere taba matamdagi state amasung Central Paramilitary Force sing sijinaduna mapung fana takthokre. Eviction order da Yaba Masjid Amadi Masjid Committee gi miyoi singna sidok sagi haibadagi takthokidre. Nakal maramda eviction gi thawong asi hatu tawba lengak na tawba thawong ni haiduna miyam irang hokre. Mafam kayada police amadi khoisaung naraba miyam ga chauna muknakre. Mungnaba adu police personnel ama mamaida nauri maruna panmadagi sokuna laikanakre. Ngasi pung tere taba adwaidagi hauraga Forest Department gi mapok thom official sing state amasung Central Paramilitary Force Kangu Amana, Nomaising Singkong Reserve Forest Area Tamna, Sangsena Bahonabada, Top Kongamakong, Tonga, Yamnaba Miam, Tolaktuna Tinke. Tung the police personnel sing Aduna, Top Mayalekai, Novadia Taban Lambiromdagi, Sangsenduna, Eviction Gitabak Adu, Satakibani. Nakalamoromda, Eviction notice the Yaudaba, Nomaising Dagi, Kara. Thaidok laga leipung amada leiba yum ani lengak na takthok taba adubu mafum adugi miyam na lengak na asan mirai naiba mawonda thabak sathai haina miyam irang horake irang adunam thana bahona bada police na tiagia sel kaya kapki irang horak liba miyam gi maikai dagi su police tamna nauri kablaki irang horak liba sing aduna yot hap laga sairong kablak padagi police personnel amagi mamaida panbadagi housing hospital na laikanari Eviction aduga mari lenena Mike Adongi Miam na Paumis in the Fongorpada, Housing Langak na Lakal Lib Kongtangasi, Yaningde, Numitarani de Gitara Mangani Faugi Matam Pibirabadi, Sapagata Bamapam Tiba Yabani, Anovalengakasi, Lakwadagi, Mioikaya, Mayumakai Lefam Safam Kangandre, Housing Yum Kai Punamak Tugai Birabanina, Makoy Oibat Sangzafam, Langak na Pibinabasu, Apil Taurakli. Adu akhoi laifam se thugai bi rega su jaro erga so akhoi san jajai jarga so akhoi mafam ama thin bi rabai tungda thugai bi redi phaba ngarang khakta tauraga ekta akhoi takhai bi bisi mi oi lam chan nate akhoi ge sarkar gi phamno ba akhoi ge skun phangi akhoi gandhi gram jona scheme gi akhoi housing loan pangjari jo card phangi letrin phangi adage gas phangi akhoi ge adi mathakta maka akhoi ge cheng nupa hung sengen gi phangi sida akhoi security forces ek gi phangi adage akhoi ge जो काट के फंगम थोप अंगलवादे लोन फंगम थोप सरकार फंगी अखोई लाग खंगथु थुगाई चटप ममसु लेते Forest की Chief Conservator S Dhananjay na Phongdorapagi matung inna hariba mafam asi Nomaising Reserve Forest Area gi manung salle haina lengak na ing kumjali singa macha phun futra da laukthokibani aduga dipami gi maikaidagi eviction gi notice na ing kumjali singa ahumda thoktun laklabani Inong nong na sudi pame na mamang sa ilising litara tari amasung handak sahi lising litara ni panda su lam singa si takthok na ba amuhan na kangan kiba laikri haidi loina na hiramasi di matang da mafumasi ki miyam na High Court of Manipur si harubada court na su masi forest department gi thabak ni court na kot hingjin ba yaroi haiba laikri so haina phongdoki
एनक्रोचमेंट से लाम अखोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइड की रेसिस्ट तौनब थिंगनब गाथोनब मोजी चाना चखिनब होनबगी अखोई थबक यानब अखोई 2003 कोई डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सेंट्रल फॉरेस्ट डिविजन अखोई इविक्शन शो कॉज नोटिस नोई रिजर्व फॉरेस्ट ने मफम से लेबी यारोय अदुना मसी थादोको हाइबा शो कॉज नोटिस से अखोई मणिपुर फॉरेस्ट रूल नंबर 81 की मतुइना तहुम थोकबा पुनमक्त तौदुन लाए अखोई खुंजासिंग हाई कोर्ट मु अपील तौने अखोई मतम कुनैदिगे लेराबने अदो अखोई लेहनबा याबियोना अदो हाई कोर्ट ना मसी अचुमरान की विचार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तौगदबनी है चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट टेरिटोरियल 1 पोस्ट तौगदबनी है ऑर्डर से तारा कंजर्वेटर फॉरेस्ट टेरिटोरियल 1 से हियरिंग तौर रिजर्व फॉरेस्ट है वेल इस्टाब्लिश तौरे लेरमी मैम कनामत अयाब अथॉरिटी यादना लेबनीना मकोई ताना मखा ताना लेथब यारोय मदुना मसी इविक्शन तौगदबनी है डिसीजन से लौबने हौजे अइना लेरिबा मफम असी खेत्रगांव केंद्र की मनुंग चना नोमाइजिंग चिंखोंदनी हौजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अथॉरिटी अमदी स्टेट अमदी सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स सिजनदुना मफम असिदा आइन यादब मोंगदा सारंबा युम 135 अकन मोंगदा इविक्शन तौरी नकलमरोमदा माइके सोमदा लेरिबा मियामना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मियेंग मखादा चथरिबा इविक्शन असी यामना मतम तेनबा मतमदा तौबनी मखोइदा नुमित 10 नत्रगा नुमित 15 की मतम पीबीयू हाइबा वफम अमा लेख्रे नकल अमरोमदा मफम असिदगी खरा चथोगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इविक्शन की ऑर्डर द याउद युम अनि डिपार्टमेंट की माइकैदगी सिदोक्ते हाइबगी वहोदा माइकै सोमदा लेरिबा मियामना अचान मिराई नाइबगी वफम लेरे लेंगांगना अचान मिराई नाइबगी वफम थौदो सि तौबिगनु युम अनि सिसु इविक्शन तौबदा याउबियु हाइबगी वफमदा युमफम ओरगा पुलिस अमदी क्राउड के माइकै सोमदा लेरिबा मियामगी मरक्ति याम चाव मुनब थोरखरे लोइनना पुलिसना यामना मुंगनाबसी क्राउड की मुंगनाबसी कंट्रोल तौनबगीदमक राउंड क्या की टियर गैस अमदी रबर बुलेट कापगी थोदोक लेखरे नकलमरोमदा क्राउड की मैकैदगी कापकपा सैरों मरुना पांबदगी पुलिस पर्सनल अमा सोकपदगी हौजिक फावबगी ओइना हॉस्पिटल पुदना लाइकनबगी थोदोक लेखरे कैमरा पर्सन पीबोलना पौदमजरिबा भक्त त्रांबो इम्पैक्ट न्यूज नोमाइजिंग सिंह नाकलमरोमदा नोमाइसिंग अरान मबोंग युम साजिलंबसिंग तकथोपगी थबक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पाइखटखिबा अदु अतमना कालम अमगी मायुक्त सथब नते युम कई अमंगता थोख्रबसिंगी रिसेटल तौननबा थबक लैंगाकना थौरांग पाइखटकनी हाइनसो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर थौनाउजम श्याम कुमारना फोंगदोक्रे न्यूज सेक्रेटरीट बाबुराद लेब ऑफिस चेंबर द पाउमिसिंग उनबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पाइखटखिबा थबक अदु अतमना कांगलुप अमदा टारगेट तौरगा पाइखटखिबा नते एविक्शन की थबक पाइखत्रिंगै ममांगदा आयन यादब मोंगदा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया युम कई साजिंदन लेरिबसिंगदा नोटिस कयरक पीखिबा लेख्रे ममांगदसो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुमजाली सुनी 15 हाइंगांग रिजर्व फॉरेस्ट सदा ईस्ट की युम 9 कुमजाली सुनी 13 लमलोंगै लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट युम 15 इरोई सेमल लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट युम 13 कुमजाली सुनी 13 लमदेंग लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट युम 2 लाइमनाई लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट युम 8 पांतिलोंग लांगोल रिजर्व फॉरेस्ट युम 2 अदुगा सही असुगी हौरकपदा हाइंगांग रिजर्व फॉरेस्ट तगी इलीगल ओइना साब युम 9 तखाई खिबा लेख्रे मखाताना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेरिबा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया मनुंग पता पाइबा पाइदबा आयन यादब मोंगदा कंस्ट्रक्शन तौरिबा सिंग तकथोखिगनी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया आयन यादब मोंगदा युम कई साजिलिबा सिंग मसाना खंगना लौथो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मखाताना इविक्शन तौखिगनी हाइना मिनिस्टर श्याम कुमारना अकनबा वाफम फोंगदोखि नियम यादब रिजर्व फॉरेस्ट मनुंगदा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की मतुंगिना रिजर्व फॉरेस्ट कना मीमतना कोई पता सी ताबसु यादे एलोमेंट थीबसु यादे मतु कमाई तौरगा हाई रिजर्व फॉरेस्ट मनुंगदा पता पाइरमीबनो रिजर्व फॉरेस्ट मनुंग लेबा खुदिमक्ता मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिमक लेबा रिजर्व फॉरेस्ट लेबा खुदिमक्सो ngasiदगी कोई आवासिंग हौरे कनाम कालू अमगी पर्सनालिटी खेनबा जाति की मिनुंसीगी वा लेदना अखोई स्टेट असिगिनी लेपा असिगिनी खलकांदा चप चाना कंटिन्यूस लोइनमक लथोकनी तौरिबसे तुंगी मिनोगी दम तौजबनी अमदी एनवायरनमेंट की दम तौजबनी वालो मैम सिंग दो कना कना की रिजर्व फॉरेस्ट मनुंगदा लाइसंग ओइगेरा स्कूल ओइगेरा युम ओइगेरा कना ओइगेरा रिजर्व फॉरेस्ट मनुंगदा एनी कना मी मगी सिदा सारम बिल्डिंग खुदिमक तो मधु विदाउट एनी वार्निंग
लौथोकनी है मीडिया की थोंग मनपुर प्रजा मैम अपील तवे नोंमाइजिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया खुंदारीब सिंह तकथोकपगी थवोंग यानब फोंदोक्तुना अमोक कोकना पुंग निफुनिपान की जेने स्ट्राइक चथरी ngarang ahing nongyai haukiba strike asi tang mari amadi manga gi lonaba pung taranthoi fawba sathakidabani victim sing justice phangdragadi makha tana ahen ba khongjang kaya sangsingdane haina amoko ki president SM Zalana phongdokre government na court na direction matung ina ngasi gi eviction asi tawbani haiba taragadi Manipur Forest Act ki makhada Manipuri Reserve Forest da encroach tawriba mafam lisngani ga satret maftra mapal lei mafam amata da tawdraga pangal taba mafam sing khaktama khangatlaga tawriba si government ki kari politics no haina suwahang tawrakli State asigi district tarataru ki school amadi college singi eco club singda ngasi check amasung bin sianthokre check amadi bin singasi leva asibu luna na thamna bagi panamda Manipur Pollution Control Board na National Green Corporation NGC program gi makha da yenthokibani yenthopagi tharamadu lamphel gi Imphal West DC complex la laiba Manipur Pollution Control Board complex ta pangthokibani tharumasi gi manung sanna school amada lupa lising ahum gi sek mana amadi dustbin ani school adubu koliba district ki DC amadi members sing da khusinaki tharumadi da Forest and Environment Minister Te Syam Kumar na laibak amabu luna na thamba haibasi lenga khaki thawai nate miyoi khudimakna isagi ithongdang ni khanda susar yafam thoi haina sa phongdoki mahakna mipung khudimakna matam gi hailai uwa thabagi hainabi thambiu haina su appeal tauki thang pai daga khut ka nom pai daga upa bi ma thau da ya de na pi ma kholo da ya de hai bagi awareness to madu do ko thok se ba atu ko dik environment ko sep tong ngam ne department ga me na pisa pi da na aya ma pisa na te puna ma ko ko mag tai da domin na daga lai hai da na ko me am si puna ko tai da domin na ba si ma ko ko mag si da phami me am tai da bo official mag tai da lai ba ko gi atu ma ko ngang ko gi lam lam ko gi ko member maru ko ti ya ko me am na Tandana wakal handana masih ay ithawdang ni ay tabi ata ithawdang khabira gadi may papangam ne JSA against forced construction of Mapitel Dam FCMD na punghumudrani thoigi Manipur ban kauriba asida Mapitel Dam affected Singtam organization MDA CTO na sagatte haina serolamada phongdorakli loinana hauji lengak asin sathariba go to hills amasung go to village na dam area asida development chauna purakani haibagi thajaba lai haina MDA CTO gi serolamana khangalakli Minister of State for Social Justice and Empowerment ki Fampariba Ramdas Atawalena Central Pension Scheme ki makhada Oles Pension Phangliba Senphamasi Hengananaba Center ki Ministry ta taksingani haina phongdokre Bauparada leba All Secretariat Social Welfare Department ki review meeting pangtholaba matungda pawmising unabada wafamasi phongdokibani pawmising unabada da Ramdas namakha Tardon State asida leriba Scheduled Tribes Scheduled Caste OVC Mahiru Singh Scholarship ningthina Pirabra Pire Haiba Kangle, State Asig Al Orabi Singi Damakta Paikaliba, Oles Home Giskim Sing Asi Afaba Kongtang Amani Haiki, State Asig Langangna, differently able Singi Damakta Tam, the Lupalising Amaga Changa, Pidana, Makoibu, Mipal Tangdana Bahunari, India Pumada Ladiba, differently able Singi Damakta, Ahen Batarang Kaya Amasu, BZB Langakna, Lokot Lagani Hainasu, Ramdasna Makataki. Accessible India campaign. This state has demanded 30 for the 30 building, 17 crore rupees from the government of India. And definitely I will discuss with my ministry, and this 17 crore rupees we can release for this 30 buildings. That is also the demand of this state. For the disabled peoples, MSCB is also helping for the loan, and there is a 25% subsidies also there. This scheme is also very good scheme. BJP na board ka nabagi Imphal da Amit Shah alamanati lamdamasi ki political amasung election ki kalsabu
अफब माइकैद अहोंग अमा पुरनबगी पांडमदा लाखिबनि हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की माइकैदगी फोंदोरकली लोनना बीजेपी ना लेबाकी फनब थबक तौबदा बोत वाखल मियेंग थमलक तौबगी महुता मियाम इंटरेस्ट थबक तौई हाइनसु फोंदोरकली हिरम असिगा मरी लेनना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के ऑफिस पाउमी सिंह उन्नबा अमदा पार्टी असिगे स्पोक्सपर्सन सीएस बिजोयना हाई बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह ना इम्फाल लालंबा बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी ओरिबा वैल्यू अमसुंग इशूदा बेस तौबा पॉलिटिक्स तौगदबनी हाइना पाउताक पिरमखी हाइरिबा को आइडियोलॉजी असिना इंडिया दा बीजेपी ना पावा पाइरक्तुना कांग्रेस पु मुथतपा ngamlakibani hainasu phongdolangki hairi प्राइम मिनिस्टर मोदी ना पाइखलकपा स्कीम सिंगी कानबा मिपुंग खुदिमक्ता यौहनगदबनी अमदी स्कीम सिंगी मतंगदा खंगदबा सिंगसु खंगंदुना स्कीम गी कानबा फंगनदबा मतेंग पिगदबनी हाइबु वाफम कयासु थमनमकी हाइरि लोनना कांग्रेस पार्टी ना मीडियादा आरानबा कया संदोक्तोना इशू नतबा वाफम कयादा इशू सागनबा होनरकपा ओनसिनदुना चिन कांगजै सानबगी महुता बीजेपी की मेंबर सिंगना सबसाबा फिगरना सिंगबा पुथोक्तुना कांग्रेस पु माइथीबा पिगदबनी इलेक्शन की रूलिंग थीना खंगबा बीजेपी की मिहुत सिंगना इलेक्शन की मतमदा सेल येनबा साक्सा हैजानबा अमसुंग निसान सिंगबा तौबा खुदिमक इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट तौदुना एक्शन लहनगदबनी हाइबा कानरबा पौता कया पिरमखि हाइरि अमित शाह की खोंसन अमसुंग पौताक सिंग असिना मणिपुर की पॉलिटिकल अमसुंग इलेक्शन की कल्चरदा चाउना पॉजिटिव ओइबा अहोम अमा पुरकनी हाइबगी असित थाजबसु सीएस बिजोइना फोंदोके इलेक्शन की क्वालिटी से अंदर की लाइव लोकसभा इलेक्शन जिदा बीजेपी ने लीड तरगा याम तोइना मियामना इलेक्शन की सिस्टम से सोइरे मसिदी इलेक्शन नते डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जिदा थाजब मंगई से अमुक हन्ना पीपल ना डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इलेक्शन है बसिबु याम लुमना लोंगनबा मसिदा कॉन्फिडेंस लाकनबा एक्शन मयामा मसिंग यामनबा बीजेपी की मेंबर लाख अहुम हेनबसिना तौगदबनी लीडरसिंग फजना होमवर्क तौगदबनी मैटर खुदिमक खंगदबनी फैक्ट एंड फिगर याउदना रेटोरिक हाइतारे चिन कांगजेदो पंगांग दंगांगसे मसिदी तो मसने इलेक्शन की क्वालिटी नेमदहली हाइना दमाना ताकबिरमी मेडिकल डायरेक्टोरेट गवर्नमेंट मणिपुर थोप चेरोलमदा नेशनल हेल्थ मिशन लिसिंग तरातरी की मखादा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ना मॉनिटर तौदन नर्सिंग मैननबा की इनिशिएटिव तरुक इंडियन नर्सिंग काउंसिल ना पाइकट कदौरी हाइन खंगलकले अमदी लमदमसिदा लैरिबा लैंगाक प्राइवेट अमसुंग मिशन हॉस्पिटल लोइनना नर्सिंग इंस्टीट्यूट सिंगदा मथौ तौरिबा नर्सिंग एमएस फिनोपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ता इनरोल तौनबा मैननबा सिंगदा खंगलकले अकुबा मरोल मणिपुर नर्सिंग काउंसिल मेडिकल डायरेक्टोरेट लमफेल दगी रेजिस्ट्रार दगी खंगलबा यागनी सुहाइरे की तरह निपान लक सुबा फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन थांगल बजादा लेबा धर्मशाला पांगथोखरे थोरम अदुगा मरी लेना पाउमी सिंगदा वांगलदुना अकोमलो के प्रेसिडेंट चंद्रमणि खुमन चाना लुप असिना खुनाई असिबो साउखटप मिपान तांगदबा अमा ओहेनबगिदम अकोमलुपना मपुंग ओइना हौगललिबा नहा सिंगमदि लौ सिंगुदा मपुंग ओइबा मियंग थमली हाइना फोंगदोखि पाउमी सिंगना हांगबो वाहंग अमगी पाखुम पिरदुना सैनब लैरिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर इशू असी अथुबद लोइसिनब लेंगाकना होनबियु हाइनसु अपील तौखि नाकलमरोमदा नुमित असिगा मैलेना कंगलैसा सिंगदा कथोगलब ई हाइबा थीमदा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स अमसुंग स्टेट ब्लड सेल NHM गा खुसमनदुना ब्लड डोनेशन कैम्प अमसु पांगथोखि म्यांमार हाई मोई की मफम ने हाइबा दुगा इंडिया अमसुंग मणिपुर ना हाइबना सी एखोई की मणिपुर की ngमखई नि इंडिया की बाउंडरी नि हाइबा अदमा सी कोकनबगी दमद पिलर से होंगतों उंजिन तौबसि नतबा अखोई GPS कुंब सिजनरगा अखोइने बाउंडरी पिलर युंगी मफम सिंगसा मसे आइदि लोंगिसुक लेटिट्यूड अमखक लौथो काना दमदो सेट तौरगा थमगदि मागे समुद्र इमाइदगी लेफम खुदिंगमकी मफम खुदिंगमकी मागे लोंगिसुक लेटिट्यूड सि खेनबनिना बाउंडरी पिलर खुदिंगमकी लोंगिसुक लेटिट्यूड सि लौरगा फिट तौरगा थमगदि म्यांमार ना ओइरो इंडिया ना ओइरो मसी केमत लेंग यागदौ मानदे अदुना मसी मरी लेनबा अखोइगी इंडिया गवर्नमेंट ना नत्रगना मणिपुर गवर्नमेंट मसी मिजेंग चंग कांदा मसी हम अतु मतन पाइखत पिरगदि हम नुवाइजगरेना खंजे
lamlai high school bo higher secondary school gi thak ta upgrade tawrakpada nungai ba phongdop oina lamlai constituency MLA Khetremim Birena lusingdon lamdam adugi miyamna school asigi campus ta lamtu sengdopagi thabak sathagre pungdomam da leiba school asigi campus ta pangthokiba lamtu sengbagi thabak adu pungdomam kendra development club pungdomam mera paibi amasung school management committee na senduna sathakibani thauram aduga mailenana MLA Khetremim Birena phongdorakpada government school oirabasu miyamgi school oibana maram oiraga government khaktana tauba ngaibagi mahuta school campus asibu lunanana thamdaba yadi haibagi wakhalonda lamtu sengbagi thabak adu paikhatpani haina safongdoki loinana hairiba higher secondary school asi afaba mating leiba mairui pothokpa ngamnanaba leifam thopa infrastructure matik sana leihanaba MLA gi maikaidagi angama thakta honagani haina su fongdoki schools de leriba amot akai lerama mayam phanok sang tang sengdoga ekoi gi isa isu hauraiba mayam sigi lairik tamham ni adra masi mahi loisang se luna nana thambana maru ibani haibadu wadu wakhalonda social services pangthokpani higher secondary se amona downgrade oirakta ba gidamakta ekoi village authority lairiba mayam praja panok se involved problem thoi masi awara pa se kadai dona ji yang problem thoi master principal laye adoga wajadi koi hana laiba high school gisda qualified oiba akoi lecturer gi oina sin ba yaba dog ma utilize to kharam su laire ado government su hoji anoba contractor lecturer kam logune habje madu gi akoi tangai phadaba awara pa do loina muk pi gine haidna education minister ngonda thakpir Senja Thumjagi Maral Sibagalone na fam thadok na ba demand tawraduna Manipur University Students Union musu na sangsilakpa khongjang gi sarkam oina ngasi University asigi Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey gi mitam sadana aroiba mathau mangam pangthokre Vice Chancellor Adya Prasad ki mitam adu ku da half na Manipur University akoibada pungjal thenduna mairu singna koipu puraba matungda University asigi main gate mai thakibani Mahiru Singh Vice Chancellor asigi mitam yaubaku adu Mahiru Singh na MU ki campus wangwada mai thanaba honarapada Manipur Police ke kangbu amana thingki nakalani ki marakta ngaiak mungdaraba matungda University ki gate manungda mai thakibani khongjang asigi matangda musu ki president Mayang Langbam Dayamana mathau masak khangdaba MU ki Vice Chancellor Adya Prasad pu masana khangna fam thaduknaba Mahiru Singh demand tawbagi khongjang hanba lairoi Manipur lengak yauna central government amadi Mainanaba Human Resource Development Minister da Kayarak Siaba Uthadana Vice Chancellor Lokthoknaba Haijakibada Tabi Daba Haibasi Laibak Thibani Amaramda Watho Asigi Matang de BJP Manipur Pradesh na Center da Wafam Kaya Thamkhri Hairaga Lauduna Laithopagi Thawong Musuna Kandem Tawi Musugi Oinadi Khongjang Hanba Laitana Sangsangani Miyam Amadi CSO Singna Su Mateng Pambi Haiki Nakalamaramda BC Pupam Thaduknaba demand Tauraduna Tongan Tongaba Department Kuntaru ki head sing resign Taukri Suhairi Mahiroi mayam asina thame hena akhoi gi sumaina akhoi academic career am mang ba yabagi phibam am khak yoksala phau se da tumin na laisalaga akhoi matik sadra ba lale khangaba bai chancellor am khak pu kankhana ba hona ba du mahiroi mayam gi punsi mang ba se da tumin na laisandra leiba se musugi maikai de yam na kan kandem tawi am so hairi ba bai chancellor se lauthok tri phau ba akhoi makhal makha kya gi khongdang adumak changsen jagane loyer na ngasi ma akhoi na Professor Adya Prasad Pandey bu poloi duna pangthok sari ba chum thoram ase so Manipur University asida mahakna toram ba phattaba mayam ado hari bang asigi numit asidagi kokpo orasuna amso Manipur University da yamna tangdu laita ba yamna nungai ba adul phibam amkha lakpo orasuna haiba wakhalon asida tawjabani Manipur da laibiri ba mahiroi khunai bunungsi ba puna mangna sanction jari ba khongjang sing asida makhata na mateng pangbirakani amade mari laina ba authority singna so mayang gi apam matung ina hari ba Vice Chancellor se choidana maki lokthokani haiba gi thajabdu thamjari Manipur University ki Vice Chancellor Professor Adya Prasad Pandey lakliba July manga fabagi manungda masana khana fam asidagi resign tawgadabani nataba tarabadi Singjamai Tulelong United Clubs Organization su Mahiru Singh amasung miyamna sangsileba khongjang asida saru yaragani hena lup asigi chirlamada khangalakli amadi madida thorap afapadagi daita punamak Adya Prasad Pandey masana pugadabani su haina maral makha tarakli Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Federation na makhoigi phangpham thokpa benefits ng laingakna pithokti haidana ngasidagi sangsangani tawramba khongjang matam kharagi handokle Manipur Press Club ta pawmi sing unabada Federation as General Secretary Oiriba Soibam Biramanina ing kumjalisni taramanga dagi tarater fabagi makhoigi phangpham thokpa benefits sing pibidana lakpani thasig hogi batang kunmarida Level Empowerment
employment ki commissioner da ngasidagi khongjang sangsanggani haina khanganki tungda commissioner na federation asigi president amasung general secretary masamaka unabada tha asigi laliba tang 13 fawagi manungda benefit sing pitokani haina thajaba pirakpadagi khongjang asi handoknaba warep lobani haina su phongdoki Commissioner na lakadu bitang ni pangi manungda han selection list yaukhraba account sing bachi thoba 2015 gi benefit pitokpada yahu nabagi damak tang ni pan si deadline no pibi rei han pawdam bi rei masim tung praja sing praja mayam dam sung sin mi sing da khangan jari masi kar ma tang tra tu phawi manungda akoi pibi raktaba thopa tar tra teter gi manipur gi mapam kudimakta han dagi huna ko gi member union sing na sem sadun leriba agitation sing do makha tana athubar sangjin jagani tha khodingi putokadaba na som ko ba sefongama phongduna kanglai pak loina silol apunma maruf kalamgi khongsat thorom ama Imphal West ki tawthong ayungbada pangthokre haina lup asina chirolamada khangalakli hauzik matanga saida break amatang lawjage break matungda cycle assembly constituency gi thangnana leiba khongbal tangkhul village amadi Thingjang village ani ki marakta lamgi sai ana balerak padagi oreli ba phibam amasung manipur mas malinga tongan tongan i paw sapudana laksage impact news po meng ta dalebiyo break matungda taran oksari hauzi makhada ba pawda cycle assembly constituency amasung manung sana leiba khongbal tangkhul village amasung khul asiga thangnana leiba Thingjang village hariba khul ani asi lamgi wahaudagi khana saina ba tholakpa yabagi phimda leire Mairik pidagi maizau hauratuna kanok maselgi oiba yengthina ba tholakpa yabagi akiba sulaire hinamaski matangda impact news ki reporter Khetrimim Prem Sandagi akhanaba report Imphal li kilometer kun ngamanga rom chalaga leiba cycle asigi manung chana leiba khongbal tangkhul hariba khulasigi manung chana leiriba puwari ga sakonaraba maharani lok hariba phamasigi chingmaida lam ekarcham henbarom khongbal tangkhul village asiga thangnana leiriba Thingjang khul gi kulakpana lawshinna ba honarakli Masida kaluk masilgi oiba nuayada bu tholokpa yabana lenga ki miyeng changbi khongbal tangkhulgi kulakpa akhui zimikna lenga ki puning chinchilakhi Tambak ching develop tomin naba haibigi policy mayam program mayam paikhat ga leibasida ekoi adugi support adu promote tobigi suruk ama oina ngasi ekoi khunna tawena koina hekta changa I nai ta narga phuna khatna bu toning dabigi khunjina authority ama leibu respect the way haibadagi ahan bada memorandum si concerned authority the chief minister the piraga as intervene to birga afaba lomda conflict amatu sulaitana confrontation ma sulaitana loisin bi yarabadi haibasi khungi apamadu duni asida meitei kuki or naga ama haiba nepali mayang pangan khaiba kari sulaite adubu khunna ma panba haibasidi lamadu gi natro khongban khunai na khalli sidi khongban gi lamma cha lairamadi ki khongban khunai na identify to bi bani ai gi lamdu mi na right nataba singna henjilabadi aigi protect toning ai do aigi rights oye khongban khun gi rights oye ngasi impact news na khongbal tangkhul khulakpaga unabada mahakna hai englishing amaga chamapun nifu duwaida khulasida kuki sing khundawa horakpadagi khongbal tangkhul gi village authority na ayaba piduna Thingjang village ase lehelakibani englishing ani tareta Thingjang khulgi khulakpana khongbal tangkhul khulgi manung chenba mafamda mahaki mapamapugi mangpham oikhi maramaduna lekhidraba mapa mapu singi oiba khubam ama sanaba lam khara pibi haikpadagi khongbal tangkhul khulna maharani loki mafam khara pikhi hari adubu khubam sabagi mahutta Thingjang village khulakpa yongkho hauki phairiba miyoi asina popi pambi paktak nana tharakhibani haina khongbal tangkhul gi khulakpa akhui jimik amadi khulasigi revenue collection convener RB Son jimikna ongdorokhi moina law uba hobasi 2007 digini adu hanjin na appeal dawre khunda su chatlaga ahal naman sing su pajana hairaga si tawguni harasu pajana la o habasi yadre adu phare DC na su kaure STO na su kaure phare documents akhui gi khungi documents sing du purona adu su loina submit tawe adu government site gi madu achumba su thorok tre ko adu gi hojikti mathang sum laga ngasi 2018 ni hanjin hairaga yadrabani na hojikti haibagumna kayarak asi khangadra haibigi wani Thingjang khulgi khulakpagi thawang aduda khongbal tangkhul khulgi kushawnaraba naharol singna hawkiba englishing ani tara homdoida popi pambi sing yanthalubadagi khana chenaba thokke tawbadagi kundaminariba furup singi marakta nungsi chanana leminanabagi wakhalonda akoibda leiba khul kya gi luchingmu kya yauna peace committee amasu semki lonena nakalani gi marakta yanama puruktuna karigumba
थिंजांग खुलना महारानी लोक की लेरिबा लमसिंग असे सिजनगे हारिबदी खोंबाल तंखुल खुलगी अथॉरिटी दगी अयाबा लौगदबनी हाइबा वाफमसु यानकी हारि अदुबु हारिबा यानबा अदुगी वांगमदा थिंजांग खुलगी खुलाकपना लम एकर कया अमा लौसिंदुना पोपी पाम्बी पाक्तकना अमुखना थाजलखिबनी हारि इनौ नौना 2007 दगी थिंयांग गौब खुनगी निंगथौ यंगखो किपसिना मोय हाना थिंयांग खोंबान दा लाकना मपुदुस दा फुमे अदुना मागी मेमोरियल साइट अब तौगे हाइदुना खोंबान बु निजखी खोंबान ना नुंगसीरगा ओ फरे हाइना मेमोरियल साइट अमदी पीखी अदु मागी मोटिव टुदी मपुगी मेमोरियल साइट ओइदना मागी पॉपी प्लांटेशन की प्लान ओइरमे असिगुम थोंग असिदा पुरुप मसल की ओइबा खना चिनबा यंतिनबा थोलक याबगी अकीब लेब मरमना लेंगाना मियंग चंगबिदुना वालोशिनम पुरुकनबा होनबियु हाइना ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बरायो सत्संग अमदी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट अलायंस ऑफ मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट नामैरकपम एडिशना लेंगा की पुनिंग सिंसिनखी पीसफुली मसी टैकल तौरगा मसी सोल्यूशन पुरकनबु होनरी करिगुंबा मसीदगी ngamaktadana pamdaba thogdok thoagadi manipur gi oina khwaidagi laibak thiba thogdok amu oiraktana kangluk ki irang ama thoropagi oithoktabusu leitaba nate manipur government sina hojik leiriba problems ji athu matamda loisanbana khwaidagi hena phaba adugumba khongtha amu oigena na khal ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯁ ꯂꯩꯅꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯥꯗ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ नुआइते इथनिक ग्रुप मयाम लैरिबा मयाम सिदी पीसफुल कोएक्सिस्टेंस हाइबिसे पामी आइना लैरिबा मफम असि खोगी खोंबाल तांखुल हारिबा सुमलबा खुल असिदनी हारिबा मफम असिदगी हेक यंखिबदा उबिरिबा सिंगसांग असि खोगी खोंबाल तांखुलगी खोगी हेक येलंगोइदगी लेकलबा दुगुमलबा लमसिंगी मनुंग चलिबनी दु हारिबा खुल असिगी असुगुमलबा सिंगसांग परेंग मियामना खोगी महारानी लोक हाइना खंगरिबा मफम असि खोगी थंगन लैरिबा खुल थिंजांग खुल हारिबा खुल असिगी निंगथौना लुचिंगलगा लमसि लौसुलक्तुना हौजिंग खुल अनेसिगी मरक्ता हाइबदी थिंजांग खुल अमदी खोंबाल तांखुल खुल हारिबा अनेसिगी मरक्ता कोगी नुवायदा थोलकपा याबगी फिबमदा लैरि अमरोमदा हारिबा फिबम असिदा हाइबदी खुल अनेसि खकी नुवायदा खंगतना कोगी कांगलुकी ओइबा इरांग थोलकपा याबा अदुगुमलबा इशू हाइबदी अदुगुमलबा थौदोक अमा ओइबा मरमना हारिबा यादबा मरक असिदा अथु मतमदा लेंगाकना मियेंग संगबिरगा लमगी चेनबा लैरिबा असिदा अथु मतमदा वारोशिम पुबिरकलगदी नाकल अनिमकी अदुगुमलबा याखबा ओइगनी हाइबसि मियामगी थाजबनी इम्पैक्ट नुसिदमा परमजरीबा केतमेयम प्रेमसान खोंबाल तांखुल साइकुल मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन MSF के वाइस प्रेसिडेंट के थौ पुरम्बा निंगथौजम जोगेसो एलेस तोंगो की मिसीदा चेनब सिंह मरी मखोंग पीब ngamba मियोद लुपा लिसिंग यांखै के मना पीरगनि हाइना खुराई केंद्र के MLA एल सुसिंद्रन लाउथोखरे पनबय ममांग था जुन कुनिथोइदा लौतुनब मान ममोंगदा ISBT मपादा गाड़ी ने थोमलंबदगी थासे के कुनमंगादा लाइकनब ngamdana तोंगो लेखिदबने मिसी असिगी मायोक्ता JC सेमदना लंगलालंजिल पुथोकनब JC ना अकनब खोंजंग संगसन बगलुनना असिबक्सांग जेनिम्स मोक्तगी लौदना लैरिबने मिसी असिगी लंगलालंजिन ताकपमियोइदा पीनरब सेनफम लुपा लिसिंग यांखै अदो MLA नंगसी JC की चेयरमैन द खुसिनकी खुराई थोंगाम लेकाइदा लेबा लेखेदरब तोंगोगी युमदा पांगथोप थोरम अदुदा MLA ना नुमिदांग अथेंग पुंग तरा हेलकपदा थौदोक असि थोखिबा अमदी थौदोक थोकफम अदु मम्बना मरम ओइरगा CCTV फुटेज सिंगदा गाड़ी की नंबर मयक सेंगना उदबना लंगलांगजिल पुथोकपदा खर खजिक थिनथबनी थौदोक असिगी मतंगदा तोंगान तोंगानबा सोर्स कया फंगबदी लैरे अथवा मतमदा मिसी असिदा सेनब सिंग फानरब लेंगाकना अंगब थाकता होनगनि सुहाइखि हारिबा सोर्सिंग खरा पिबिरकलिबसिना अखोइगी होजिकि हारिबा एक्सीडेंट असिदैजा ममित मंगनु होबा मियोइसिंदना पिबिरकपनि अना गवर्नमेंट नसु होजिकि पुलिस ने थिगलिबा असिदसु अखोइगी मतिक चाबा इंफ्रास्ट्रक्चर हाइबदी अखोइगी इक्विपमेंट सिंग हाइबा तारे कैमरा गुमा कइगुमा से नाइट विजन की खुदोंग चाबसे खरा वाटपा होजि अखोइ अपग्रेड तौरनी अदुना मसिगी हारिबा अवार्ड असे एनी XYZ ना क्लेम तौरपा मतमदा अखोइ मयामदा खंगलोय हाइबसे मसिमतंग अखोइ थमजगे हारिबा की मतंगदा मिसी असिगी मतंगदा सेमखिबा JC की चेयरमैन सनसम बुद्धि चंद्रना मिसी असिगी असेंग बलांगलांजिन पुथोपी बंगamba म्यूसिंगदा JC की चेयरमैन मसांबा के मोबाइल नंबर 8974378439 कन्वीनर के नंबर 9856164742 अमदी एडवाइजर की 9402882222 हारिबो मोबाइल नंबर सिंग असिदा पाउ पीबीओ सुमना पाउ पीबीबा म्यूसिंगदा
खुदक्त MLA na ngasi lauthokkiba mana si JSC na sinagani langna lanjil puthorpa miyo singi maming matha laifamna singba amata kanagoma miyoi singda JSC na pauthokpa tawroi lautuna maman mamisi asida sienaba sing puthokuna matik saba serak pinaba honabada miyamna angamba thaudang lobyu hainasu appeal tawrakhi हुजिकी वैनदी अगोई हाइरिबा पैसासी फंगजरिबसे एक पावमा पिरकपा मरम चाना लंगा लंगिन पुथोकपा ngambadda कोई खुदक्ता एंगेजमेंट तौजगनी सोइदमकी मोन हेनिंग ओवर तौगनी हाइज हेर ओवर तौगनी हाइबसे मसिमा मयाम खंगना जीएससी मेंबर पुनमक खंगना इना मयाम प्रॉमिस तौना हाइजैबसिने Manipur Students Federation MSA की Vice President के थाउ पुरम बनी थाउजम जोगेश्वर लेखिदब की मरम ओदिबा चिंगमैरोंगदा थोकिबा एक्सीडेंट अदुदा सेनरीबा मियोइसिंग फागतपा यागदबा लंगनालंजिन कया लेरबसु मनपा पुलिस की मखल अमतना मनपा पुलिस न मखल अमता की एक्शन लखतना लेरिबा असि यानिंगदि हाइना मैरुलुप असि की चेरलमना थमलकले अमदि हिरम असि की मातांगदा सेम की बजेसी न संगसिलप खोंगजंग सिंगदा MSF न सवगतकनी मियामनसु मतेंग पांगबिउ हाइनसु मखा तारकले Nakalamuromda mihat asida chenaba miyoising laingakna faduna cherak piu haiduna ngasi Johnston Higher Secondary School TJ Higher Secondary School amasung Lamlong School gi Higher Secondary School gi mahiru singna protest satakre ngasi school gate singda satakiba protest adu MSA ki Vice President and Jogesu gi mihat pakudakta police na puto o mahiru lu singba mihat chenaba miyoising faduna cherak pigadabani government na chenaba sing kangkhatpa gi thawong yaning di haiba placard kaya sijinaki Haukiba Jun Tarukta Langol Laimanai Namthalong Tuda Yu Sungduna Yuliba Mui Taruktagi Kadana Yu Pagatpaki Maka Tarapu in a Tokiba Laibok Tiba Todok Singda Thangwiban Muzi Kuldagi Thangziglung Remai Kobi Mapuribi Naupuri Binipi Amagi Mabukta Kadagi Mioi Marina Kawadagi Tha Humgi Naupuri Angangama Siki Haibuwap Mama Media the Fongdor Libasi Aranba Yumpam Yauda Buwafam Nihaina Kadana Sirlama the Sangdorakli Asuma warol fongdoktuna kadabu lana uhanaba honaba asi laibok thibani hainasu makha tarakli Yelomi kanbagi hauda thawaina pontha pikraba lamjing maira Robin Hood ki ahumlak suba laikhedaba kumon gi mangwena lamtu sengkhre lakliba tang nipanda athoba asi ke thawai yaudrabak sang leiron sankiba awa singda leiba khobamda laikhidraba gi kumon tharmasi pangthokadoribani ngasi Manipur Sesuman la council gi thaumi singna awa singda leiba athoba asigi khubamgi akoibada lamtu singba gi thaudang pangthoki thorom adu da saru yakhiba MSSLC gi lifetime general secretary Sawarapum Hemantana Yelomi kangadabani haina haukiba ihauda laikhidraba athoba asibu sahi khudingi ningsingduna lehoriba miyamgi wakhalonda Yelomi kaningnabagi ithilama pinanaba aikoi punna honaminasi lamdamasigi miyamgi damak thawaina pontha pikhiba athoba asibu aikoina matam Kibikta kaupam thokti hainasu phongdoki Leipak miyam punamakna asigumba aikoi miyam gidamakta punsina pontha oikraba Manipur gi yelomi kannanaba honabada thawai katkraba mahak ase toina ningsingduna yelomi kannanabagi asoba aikoi gi wakhalol ama praja miyam da pinanabagi damakta pangthokkadoba thoromase aikoi mangjongnana masiki damta karigumba khara tawbam thoi edana mafam se laaga koi social service tawreni ing kumjali sini tara ki July tang amadagi na saliba sai lisini tara ni pangi Jun tara mga fabagi manungda migi punsi kan ki ba mathona leiba sahi taruk tagina tara ni fan fabagi manungda leiba Manipur gi nupa masa masun pi masa singda Indian Council for Child Welfare New Delhi na national gi thak lisini tara mapan gi Republic Day gi mangwinana president na New Delhi da pigadaba manage ki damak Mana gidamak darkas kauri akoma marol morang khomda leiba Manipur State Council for Child Welfare dagi khanglabi yagani suhairi Lamphel Police Station ge manung san makhoyatong phukri asobada miyai sallaba miyoi amasidu leiramle leikidraba miyoi asi hauji fabagi oina masak khamangamdre yengbada nan Manipuri mali furit ama lilamanatana masada fi thonglamdre matau karamna phukri asida sidun leiramlibano haiba hauji fabagi oina sabsana khangdre asibak sang police na lakhotana Mokta Thamkre.
Haingang Police Station ki OCE Joygil lusing makada ASI Akbar na lusing matim amana ngasi ayupung mapan makhay muktaba matamda koirengay bazar dagi miyoy ani yungawli ta chama kutra mga kakona na fakat ngamle hairi farab miyoy ani adudi tengdong yan makale kay dagi Sorokhaibam Sunil Mitay say kuntranipan apopa ispihari amasong kay sampan mutum kay dagi Naurem Tomsa Mitay say yang kay mga apopa kidraba en Laifon Mitay ni Makoy ini mag fakalaba po alam sing adu kaluna na Excise Department da makataba extra lakot na magkita magkusin na kari hairi. Ngarang July amada Thawal District Police Commando na mayumdagi fari hariba wangu laifam makalekay dagi ahom Indra Gobin Jay Kuntra apopa singlil hariba misak asi KCP ga karigam hiram amatagi tabak singda Sienaba laiti haina lona thinkraba laulup asik chiramana khangalakli mak party asina masak khangde suhaire ngasi nungtil pung tarani thoimuk taba matamda commando thawbal amasung tukundaruk suba Assam Rifles ki kalam amagi apun bukhutpu amana thawbal bazagi thong manaktagi KFCP poirei ki kadar ama farabami adudi pasoi part 4 dagi taurem Gaurav Syam Singh alias Ranjit Chahi Kuntra apopa lekhidarabati Indramani ni haribmi asi lalub asida kumjali suni tarataruk masana masabu lub asigi Siamin haijaba Ranjit alias Roki Kaubami amagi makhada yaubani amadi makhataba investigation ge damak tabak sathari haina supaw sina makhatari Rumhal Theatre ki humudra mathurak suba sahi ke komonga mari lene na lariba July tariyata tarani thurak suba hawaibam nilmani sing manali suni tarani pan theatre ki lamda saknairaba loitongbam dorindroda lanthok haina Rumhal Theatre ki secretary na thadorapa chirlamana khangalakli hawjik sanabagi pauda ani suba MCAT 20 luang pokpa trophy da PSC khoyathong Blue Hawk khurai amasung sem khagempali mai pakre ngasi luang somamda leiba luang popa cricket stadium na sana kiba ahan ba lik ta tos ngam kiba case DO kyam gai na tos ngamduna match asida betting hana sanana ba warif lauke match asida betting hana sana kiba case DO kyam gai na match asigi apiba obatara manga da wicket taramak turagaran hamputre loba ngamki inning asiga ani suba betting sana kiba PSC khoyathong na obatara homdoi ga ball anida wicket mari khak Turaga mai papagiran humpunipan adu lauduna match asi ran kutraum doida mai papungamki match asi da PSC khoyathongi all rounder Prasanta na man of the match taki trophy asi king hasi sanaki ba ani suba lekta SSU singjamai na tos ngamduna betting hana sanaki ba match asi oba aphiba oba tara marida wicket taruk turaga ran humpumapan khak lobungamki match asi ani suba inning sanaki ba Blue Hawk khurai na over nipan ga ball ahum da wicket ani khak turaga Mai papagiran humudra adu lauduna match ase wicket nipa na mai papangamki match ase ki man of the match na Blue Hawk khurai gi all rounder Avishek na taki satharali ba match tournament ase gi ngasi sanaki ba ahum suba lekta tos ngamkiba TCMDC thongjuna fielding hana sana warip lauki match ase gi ahan ba batting sanaki ba Chem Khagem palina match ase gi apibo botara nipanda wicket taruk turagaran chama taratruk lobangamki ani suba betting sanakiba TCMDC thongjuna match asigi abiba obatara nipan da wicket tare turaga sumna giran humudra nipan lauduna run kutra nipan da maiti banangki CM Khagempali ki batsman Bonina man of the match taki Manipur Cricket Association sinna sathariba cricket tournament asida team kun saruk yaduna league match sing da athoin tanari hayeng trophy asigi makhata league match ahum sanagani Lagliba September amadagi mapan faba Kazakhstan da pangthokadoriba World Nomad Games lising tarani pan saruk yarnabagi damakta All Manipur Traditional Bell Wrestling Association na ti Risikant Sarama bu khalle haina association asina khangalakli Ya school kendra kangko tarahum do subal Laijing ningthau ahalun kendra wise league kam knock up kang tournament ki semi final sangre ngasi ibudau Laijing ningthau gi sanglen da sanakiba kang tournament se ki mari suba quarter final ki match ta Ya school kendra kangko na konthawjam kendra kangko pa panjal konipan tarataruk ta maiti ba pibangam ki Jun thagi taramathoi dagi Laijing ningthau apunma kangko thangmiban na sinuna satharkiba kang tournament asida Manipur gi tongan ba kendra sing dagi lapa kangko tarana saru yari thas gi mangara sanaga da sathariba kang tournament asigi ahanba semi final da singjamai kendra kangko na badi yasul kendra kangko na akan lamba taunagani
तास के तरफ सानगदब अतोप अनिसब सेमीफाइनल दना थांगमैबन केंद्र ए कांगखुन अमसुंग कैसामथोंग केंद्र कांगखुन अनिना लंबा तौनगनी अरोबद मरुवा पाव मोहना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट नोमाइसिंग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इलीगल साजिलंब प्राइमरी स्कूल याउना युम 65 स्टेट अमसुंग सेंट्रल फोर्सेस सिजनदुना तकाइख्रे युम कई तौथोख्रबमदि अमंगता थोख्रबसिंगी रीसेटल तौननबा थबक लेंगांगना थौरांग पाइखत्कनि हाइना फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर थौनाउजम स्यांगकुमार फोंदोख्रे सेंट्रल पेंशन स्कीम की मखाद ओल्ड एज पेंशन फंगलिबा सेंफम असी हेंगतहनबा सेंट्रल मिनिस्ट्री दा तक्सिंगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर रामदास अठपलन हाइरी अमसुंग अमित शाह इम्फाल दा वोट खोम लांगनम नते लमनमसी के पॉलिटिक्स अमसुंग इलेक्शन की कल्चर दा अहोंग मम पुरनबगी पानमदा लाखिबनी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना फोंदोकले